Lungbang in saklay kan ratluk akin bol khwa ti mi umi ki ka ronge umi na chu ngon ti mi anse ngon mi na chung in Jesu Christ chu ka boy pale ka kham tu asi ti in a chau lang masabi mi chu son kham ase son kham tuanbia hi kharson boinu ni tlangtling nga in adiali chu adial mi chu hi ka hin kan rak chim lai son kham kom chantlom pal nuwa kin lungbang khupong khuami pakhat son kham ti mi pa ni chun pathian azuk nakha ahun phuan ngam ve an kho boy pa kha a olok a chong tuk i chu cha chun an ram up boy pa kha a hei cha i son kham chu an ko i an maya chun an chua thangsin kong kha a thai chang cha a nem nga in a tho i hi konga hin zai man harnak chu tar kan du lo mirang boy sini chu zong kan du lo asina in nanghal bantuk in hiram dang pathian na biak a chun harnak apun phun kha kan khua chunga atlung lai chu cha hi na biak nak ki chu ngol ko lo tangka somthum kan pek lai tia ate tangka somthum chu dollar fangratluk ase son kham ni chun nanghal lo cha ase khrihfa biak nak pung hi adik mi le amman mi ase khrihfa ka si i ka si zungzal ko lai tia ale rambuk boy ni chun he tia le ma zo mi phaisa zong tam deu deu in phal azal langmang siman se lo zai man chanem ti lo ti kha amung ti ka athin ahung i atui na sini ka thum tluk hin ka chan chunga zaitik manna kai thumbal lo kan pek lai kan ti mi hi na lak lai i na biak nak kha nongol lai mo asilowa afak bi mi tuk nak tek na in lai chulong long chu chang tia ati son kam ni chun tuk chu ki in deu ko lai tia ale rambuk boy ni chun na puan kha i phoi ati i apuan chu ai phoi nakut kha na khupa chiana ati i chuti chun atwa chun rambuk boy ni chun misual pathum kha ako na i son kham chu rofung in voilai nga chiao nan tuk lai tia ati na apakhat nakpa ni chun voilai nga atuk chuwa chun son kham chu azai man adiri lo asina in apani nakpa ni avun i tho akin achal ti lo i valaya atlu akut kha vanlaya athler na i umri tua tia ati itha acham pathian hi in kho nak ding cha hin thazang ka pe ko tia anoli chun Stephen bangkhan kapa hi antu mi hi anchunga chiala zaicha tia antu mi asulam hi zai man an ngal lo tia ate chun akut kha akhupa khan aidom than i masa bantuk khan akun than kha katuri kunu pakhat nan dang ri kha tia atina rambuk boy chu athin aphang e aizuk e chu nu chun au mat ni antu ngam ti lo thangsin ni khan son kam chu avun tho i a in na khan akalpi again antuk nak volle ma chu athlop bul ninga chung chu atho zong atho kholo chun an pani in atha bik lai ti an ro mi chu in ni dai te in umi thil kha zaitin da achan lai ti ngal kha ase chu cha son kham chu dai te in a in na chuna jingkha chu lowa akali chu akala chun rambuk boy ni arak thla mi na ni khan anton i hi ka hin zaida ne tua na biak nak kha nongol lowa chun hi lo hi na lo asiti lo tia ante chun son kam ni chun kalo asiti lo nan ti asia chun asiti lo ta sakolai tia le na thing kha alami inna atlung a thing phor mi kha avun ngal akhin thla mi midang kha anra than hoi hi ka hin thing kha narak phor ok a her ti lo hi ni in asiti lo rambuk boy ni midang kha apek changna nanupi kha salcha a atlai i ramdang pathian biak kha nongol lowa chun nangma zong sala antlai lai tia ante chun son kam ni chun asal chu ka sikau lai ta tia ati i thlatam non asal rian chu atun tak tak
zoom ok lak tak tak kan rian chu atun cha a ram uk boy mat ni anhuwa chun ahun zoom ve hakha ko I association chiwi ka ahun nei tika Tsong Kham ni chun ram uk boy pa chu ava fu I narian tuan kha fel te le tha te in tuan ka zuang nikhat man kapal ballo khrihfa mi pol kha hakha ko a pup nak man pi an ngai lai I juga a chun kal kadu ve nakakal dar kho nga mo dia anol kal nak nol kha apek I akal ve chun jiwui pup nak I tipil in du mi min kha an hun chim tika Tsong Kham min zong kha ai tel ve chun Tsong Kham chu tipil pek ok asinga mo silo ti kha an hun chai tika thang sin ni kan ai tho I mi pakat khat ni alo si se a in si se anupi si se azolon nak si se khri ronga chu asi a chun tipil kha pek ok asiko I khrihfa mi na chunga khan rel chi ok asiko tia ate thang sin bia chim mi chu kan di la in kan na atla kan chawlani tipil nakha kan pek I chim hau lo in ama chu lai tlang kan ram a hin affect big me khrihfa pakhat ase Tsong Kham kong chu siang boy te ni kan mirang boy kha an chim na I mirang boy ni chun ram uk boy chu dan an tat di Tsong Kham thil ri le zalon nak le anupi kha an kher than Tsong Kham chu lai tlang a khrihfa chim ok tlak tak ahun se afapa ning tiam chu Johnson boy nu le keima ni hakha I tongkhat zakua som li sri tongkhat zakua som li kwa tiang Bible siang in kan pu mia achong ve I siang hak chia fel ngai asipina boy pa cha I rin tuan tu fel ngai zong ase nun tiam chu acho ke nakwa bol ko a ni hin ni tiang hin pastor rian atuan I andot ngai mi pastor pakhat ase